warambaraza umuhanyanja n'ibisharano ushanga bisisiriwe kandi ikibasa kuba kirungwa abatuura tubarukumanya akaba karumu numureba icyo kishaka cyo kikaka kitandikire kwirana kitahire nyanza twaba tafireyo tukacendeza ninga tukakiyaho enyanza kaguma nko yabereri ncumanyi sangu wachereze imyaka nkishatu mmeso enyanza zineza kuba yaswekerwe ikishakeke kirinke bibingo nikira kuginanka kirimo nikigifunza iryo ntugeza kureba ngo twatero muranga twakorengana n'ibitongore ibyone biri kiri kwataho kureba ngo twatekamo enforcement aba bantu twakora ki twababinga ahanaka boundaries Rubirizi district nemanywa nk'ihunde rya Afrika kandi ukureka eby'obuhangwa bakafana kimanyisa ngo istinse kinicije kuho nacyo twine bintu bibire bikwindura Rubirizi ebimazire kuzumbara no kurambara no kuhamya ngo Rubirizi n'ihunde rya Uganda ni bintu bibiri enyanza yankugute eyo mu kishari cya map ya Afrika nebishara byebirongo bya champion na rutunguru biri omukishani champion einecha echara champion kechara eineche bara hagati ece kibara nacho kiri omukishani cha mapu ya Africa. So Uganda kora very part of Africa. Nchwa chimesa ngo Rubirizi is a part in the part. Obwa hati aba creator Paris Adventure batebekanise huru yo kumanyisa abanyarubirizi n'enkunzi zayo okurubirize ryihunde rya Afrika kandi kurinda izineri kuguryo mwoga gwa buryo umwe omugandi eminyetero kurengo muri Kakago muri district ya Hoyuma batandikire okutungura ebyoburambuzi barukurabiro mu buhinje n'oburisa n'ingashi agrotourism abantu bakora hansi y'ekibine kiruko bagite cha God Leisure Farm. These people or tourists that come, they are the people that buy goods we deal in. That if we create many items or many things that may attract many tourists, they will go ahead to purchase or buy goods that we deal in. Tukabanza tuwatunulire ebintu ebiri mu kichweka kyaitu nk'ensozi nk'emiti ya buli mulingo gwona twarora nti mukijja koraki kijja tuyamba kijja koraki kusikiriza abo abarambuzi. Professor Gurabasaza orukora God Leisure Farm nagira ngo bariyo nibihayo n'endijo myanya y'oburambuzi ebireta rukumanywa harengo rwihanga abana twashomisi buri mwana akahandika ahamwanya gwe ebirunge birimo nibiha twashanga ngo ebirunge birimo kushimeza misho bikumuza abantu nibingi konka tukabireba gatukarushomaga no kuzo mu bigo tubirimo twasharamu nsakora ekitabo kikugamba habirungi ebiryo mu byaro ninge bwo mpadishirize ebe byona babigamba oba babeteraniro mu cyaro cya Busanga umugombora ya Buraru omuri district ya Hoyuma amakuru agagasha kwa Onesimus Ndianabo na Ambrose Nwagabakatoto.